Det var i sidste uge, jeg skrev den. Sapatip akunnera ataaseqqaangiuppoq. Isertungaatip oquluttuarina ilooqutaaru. Henrik Thomsennip isertuaatini tamanut uqaluttuarigamiuk. Ammarlusi oquluttuariniarsia kisimingilasi. Inuimmi taama nalaataqarsimasut. Jeg skammede mig over det dengang. Jeg var flov over det dengang. Jeg turde ikke at sige det dengang. Taamanikkulli kanguisarsimavara oqaluttuarinisaalu sapertarlugu аллангортиссиннаагалуарукку тааманиккулли оquluttuarisimassagaluarpara uangalu pisuussutеқарнага paasisimassagaluarlugu. Jeg vil ønske, at jeg havde turt det, og jeg vidste, at jeg har aldrig været skyldig i det. Henrik Thomsen yatyyn ukiulik meeraanermanit atornerlungaasimanini kanguisimavaa Henrik Facebook-kikkut atornerluaasimanini pilluu oqaluttuareersorlu sermittia aakiikkut atuartartunik isertugaat paquminartorpillugu sisamangormatsiatseqateqarpoq. Jeg skrev om det her tabu-belagte emne, misbrug af børn. Facebook-kikkullu allareerluni tupaallassimavoq. En af de personer, der skrev til mig, det var min egen ven. Så man bliver sådan chokeret. Ikingutigisama ilaat uattulli atornerlugaasimasoq allariasarmat tuparuissuarpunga. Hinnarillumaaanna oqiliallassimaqisoq inuppassuarnik quyamasuttunik saaffiineqartarpoq. Jeg vidste ikke, at så mange, der havde oplevet det selv, ville have skrevet til mig. Det er drenge og piger. Ilimagisimanngikkaluarpara taama amerlatigisut atornerlugaasimassasut Danmark. saaffiginnittummi tassaapput nukappiaqqat niviarsiaqqat inersimasullu uattulli nalaataqarsimasut. Saaffiinnittulluilaat inuusuttuaraq hinnarimmut allassimavoq nammineq atornerlugaagami angajoqqaaminut oqaluttuarisimagaluarlugu angajoqqaaminit nipangersarneqarsimalluni. Kikkutamarmi taamatut nalaataqarsinnaammata nammineq saqqummeernini allat iluaqutigisagaat neriuppoq. Jeg er ikke alene, og de er ikke alene. Det skal de vide, og jeg håber, at de kan se det. Nalungilera kisimiinnanga aamma taamatut misigisaqarsimasut kisimiingillat neriuppungalu takusinnaalisagaat